Good morning. Your friend Vivian Lawrence was on for Bakope. Nyame pa echina 8 o'clock. Yen na ye share cultural center. Obia sebi onim sini ho adwuma. Obia sini adwuma eda na koma so. Obia Ghana movie industry ewu hia ne bia ye share wo. Yasem nyina ne sen yasem nyina ye Bakope. Adwuma bia pani room empanifo atena se ehunu se adwuma na ekofom. Ekofom so a ekoma me nyina because ne ye hu ye gina bia wo adwuma ni ma. Ye mabie ye mamma bie wunu ye bie ana wadamfo bi be obi pa adwuma yi bia ye tena se han ne ye hwese adwuma ne nse ya edachi ebe ha ye nkola enti yasem na ye baako ye de koto otumfo anim so omwa ye ne nsi aban so se ye film bill no on passing ye emfa ma ye nem wa Ghana movie industry ne dachi eno kokoda nchen a ye free ho ye be original minister ho aban mu no em se onu ni nipa obetimi aka bia ma ye na yaka yasem nyina de akire no na se beboa mesro echina no pa enyu hu mfiri ye nyina ye hia wo cultural center madam ase se adwuma se ya esema me no wi kame ho na ye nyina ye ntimi ntu anamo nje adwuma dachi festival. Good morning. Eye me montofo ma me sewa na kase. Eye 14 September. Eye echanyamboa. Mumie nyina ye nhia wo culture center. Time ne 8 o'clock. Me gina hama enchuma anase enkranketo a ewo sini yemu. Me shom say mumie fa ye hawo enkoda otumfuo. Osei tutu eye asante man hene enim. If we say ye nchima na ye nkra ye wo sini yemu. Ye ne ye bepre ho. Etimumie mboa ye fa odombo odomu ye nyina nhia. Medamu nya yo abushafo ye mo somfo bishop ni me se nyame adom obi a ho ye odomfo dum ya ya wada be ye nyina ye bodompem e wo cultural center anopa no nwotwe e we bisa se die ntini ye koshia ho na ye de ya no disem akoma ye na otumfo otikokoso asante mawura ye be sa de bia akoma regional minister asem nyina ne se enam foreign content na abare na ma ye nnwuma no ekofam me de media pa ye nnuanom kwala no a eno medication TV nti edenti ne se protect our local industry ti asem tiawa ye wo film bill anase broadcast bill bi wo ha na wadaroma omampani nim se wo se awoyo asem tiawa se sa bill no ka mo pass mai ye nya 70% no mo so mo nya 30% and nko foreign content no. It's a human in a good ability for munya binya. So sad. We are praying, says about time I see rise up and protect our local industry and sana. Ebe gu. Seba that should be anywhere in Chima, which may be a more on. Our culture is dying. Until we are more trust in here. More concerned citizens. Yami ya do my yawa the moment in Asia. Then fear no disem control said your bear. Niema ese na bese jane naso. Na minshiramo. I love all of you. God bless you. Emsemo humunua akrobato. Asema menemo kano eye tietia. Yenua no sini a onga ton sini. Onga etwa sini. Directors, producers, obia crew members and actors. Enipa bia eye sini ho adwuma bia no. Mijina yenyina nemo catch them say. Coming Thursday, Yawade ya. Yen Yenshi or Culture Center anopa. I scrub no one tree in Yania and Wabo. Nayan for Yan Samo Hayen. Any day by my Juma Tumpong, Yan for Yankodan Tumfo. You said Jumani a Juma Menon, yes, you Juma didn't. Yan Vessa Besse. Nay, caught near the Yahoo Nakoda Tumfo, no Tumfo, so I can be a man, Abemo. Dear Baye, near Jumani Tumpo, never sorry. Na ebeye nto asoma award to asoma daje manso mo benya so mfaso said ye ne nipa bi ya na yenso benya so mfaso no o se yenso to aso ene obroni ka bi empani for ka bi ye ne ara ya sase ni the land is for us e ya bode de mayen ya dwuma ne ya bode de mayen e moja bi no ye de to so e beduru ne no eduru me so me no se yenso ye se ye be bi ato aso na nchiri manso abaye sini dwuma no e ma na akoso ye nhwe maningu we love you and you to love us. Umie nyina nko ne mfa repetition komo otumfo. I know said nana e nana ba kope. Obaji yen, obetie yen, obaye ye bisade nso aman.
Please, don't disappoint me. Thank you.